کسی کو خیرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. درود به جمع شما بیننده های عزیز و ارجمند، آنهایی که با پیوستگی پیگیری از شو برنامه های ذهنی میکنید. شما موسم چهارم برنامه اینتלקتوالی میزان خیرد رو در تلویزیون سینما تماشا میکنید. برنامه‌ای که در آن سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد میگردد. یادآور میشیم برنامه مذکور با مقصد ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی سینمای ملی و دستگیری های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منظور شما میگردد. چون همیشه در این میدان، در این منبر، جوانان بسیار هم با ذوق و باهوش سرتلاش میآیند تا چند فرصت در این میدان از دانش و مهارت خویش درک بدهند. و امروز نیز به برنامه ما آمدن یک گروه خواهشمندان جوانان فعال از دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. بیایید اکنون در آغاز برنامه یک معرفی کوتاه میکنیم. جوانان از کدام بخش ها امروز در برنامه اشتراک می‌ورزند و ما پسان میگذاریم به معرفی بخش ها و همچنین سوال ها را پیشنهاد میکنیم. کی دست را معرفی میکند؟ مرحبا. اولا سلامی خود را عرض میکنم به همه تشکیل کنندگان این خیل برنامه ها. من محمدیو حکمت الله. ما یک گروه دانشجویان از دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده شهر دوشنبه میخواهیم در این برنامه اشتراک نموده و دانش خود را صیقل دهیم. شما همه همکورسان هستید؟ از کدام بخش هستید؟ بله، ما همه همکورسان از بخشی روزنامه‌نگاری تلویزیون. یعنی در کورسی چندم تحصیل میکنید؟ کورسی اول. با برنامه میزان خیرد شناس بودید؟ بار تماشا کردید برنامه رو؟ بله، ما تماشا میکردیم. بسیار آرزو داشتیم که در این برنامه اشتراک نمودیم. همه از چگونه شکل گرفتن برنامه واقف هستند؟ میدونن شما فهموندید به دوستانتون؟ بله، فهموندیم. در این برنامه البته که ما سوال پیشنهاد میکنیم و شما با قابلیت و با درک و هوش خویش فقط کلمه ها رو جویا میشوید. یعنی بچه‌ها میدونن الکی شناس هست. بله، با همه شما برار میخواهیم سراسیمه نشوید، سری سوال ها اندیشه جدی بیرونید و پسان خلاصه های دقیق خویش رو پیشنهاد کنید. هر نفری که کوشش نمی کند، به دانش خود تکیه نمی کند، از برنامه اختصار می شود. ما چنین قاعده های مرکب داریم. بیش از پیش به دانش خود تکیه کنید تا در برنامه باقی بمانید. همینطور دوستان عزتمند، ما دور اول شو برنامه ذهنی میزان خیرد را آغاز میکنیم. خوب، سوال اول. نورانی شده پر نور روشن کلمه از 8 حرف عبارت است. نام یکی از بنیادگذاران سینمای تاجیک یعنی فیلم های تصویری. نام مردان است. اگر با آن پسوندی ا علاوه شود نامی زنان نمیگردد. مرحبا. خورشید. خورشید گفتند. متاسفانه باز کی برایم دارد؟ نفری است که در سینمای تاجیک خیلی هم نقش ارزنده گذاشتند برای معرفی سینمای تاجیک، برای به میدان آوردن بهترین استعدادها خدمت بسیار ارزنده کردند. و شما به معنی نام اکنون تکیه کنید. ما گفتیم نورانی شده پر نور روشن را چی میگویند؟ مرحمت شما. نوریدین. ما گفتیم کلمه از 8 حرف عبارت است. شاید منور باشد. منور گفتند اینجا و اگر پسوندی ایلو باشد پس منوره می شود. بیا جانا منور کن زیرویت مجلسی ما را که در پیشت غزل خوانیم و در پایت سر اندازیم. با افتخارتون کف بکنیم. حقیقتا این کلمه منور بود. یک اشتراکچی ما البته یک جواب درست دارند. سوال نوبتی چنین است. بستنی است از اویله سایبون گل ها از دانش روغن میگیرند کلمه از 4 حرف عبارت است. یک نوعی سیب را همچنین مینامند. این کلمه معنی رفیق، دوست، همدم، مصاحب، همدم و غمخوار را افاده میکند. یک نوعی سیب را همچنین میگفتند. سیاه‌دانه باشد. سیاه‌دانه ما گفتیم کلمه از 4 حرف عبارت است. نامی مردانه نیز هست. اگر با اون پسوندی علاوه کنیم نامی
бонувон мешавад, номи духтарона мешавад. дӯст бошад. Дӯст, мо гуфтем дӯст, ҳамдам. Аз донааш равған мегиранд. аз шумо касе ба боғдорӣ машғул мешавад гоҳ-гоҳ дар муҳити деҳот? мо гуфтем як, марҳамат шумо. شاید بیهی باشد. биҳӣ, яъне себи биҳиро шумо дар назар доред? мутаассифона, мо гуфтем як навъи себро ҳамчунин мегӯянд, вале ин себ биҳӣ на, балки чӣ? хубон бошад. хубон гуфтанд, хубон. 5 ҳарф шуд. мо гуфтем калима аз 4 ҳарф иборат аст. агар ба он пасванди а илова кунем, номи духтарона, номи бонувон мешавад. касе ки дар сина ғам дорад ва шумо як даме меравед ва кӯшиш мекунед ки ғами ӯро аз дилаш бароред, шумо чӣ мешавед ба ӯ? انیس. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳам ин калимаи анис буд. зебанда муносиб, мувофиқ, дилкаш калима аз 5 ҳарф иборат аст. созгор омадан, мувофиқат кардан, ба ҳам мутаносиб будан ва зебандаи ду чизро чӣ мегӯянд? калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. шояд ин шинам бошад. шинам, чӣ хел шинам? зебанда. яъне шиму касуме ки айни замон дар тани шумо аст, бисёр зебанда аст, бисёр муносиб аст, мувофиқ аст, дилкаш аст ва онро шинам мегӯянд. ба ифтихорашон кард. воқеан ин калимаи шинам буд. моддаи сиёҳранги бисёр хушбӯй ки аз ҳайвон ва растанӣ ҳосил мешаваду чун дорворӣ истифода мешавад. калима аз 4 ҳарф иборат аст. дар атрсозӣ ва тиб истифода мебаранд. маҷозан зулфи сиёҳи маъшуқа, сиёҳии навиштаниро мегӯянд. боз марҳамат шумо. سرمه. сурма, сурма, мутаассифона дар атрсозӣ ва тиб низ истифода мебаранд. мо гуфтем хуб, шояд ин духӣ бошад. ҳамин калима дар эҷодиёти классикони мо зиёд аст, хусусан дар эҷодиёти саъдӣ. маҷозан зулфи сиёҳи маъшуқаро мегӯянд. бачаҳо ба фикрам ба бонувон ягон бор ҳамин калимаро истифода набурдед ки ба фикрам дар фикр мондед. ва боз моддаи сиёҳранги бисёр хушбӯй ки аз ҳайвон ва растанӣ ҳосил мешаваду чун дорворӣ истифода мешавад. чӣ мегуфтанд онро? бӯи хуш медиҳад, накати зебо дорад. шояд ин мушк бошад. мушк гуфтанд. ҳаргиз земан мабод каз инсон хато равад, каз зулфи ӯ киноя ба мушки хито равад. бале, воқеан ҳамин калимаи мушк буд. саволи навбатӣ. асил наҷиб бо шарофат, шарофатманд калима аз 5 ҳарф иборат аст. соҳиби ифтихор, соҳиби обрӯ, сардори ҳукмрони Макка, азиз, пок ва муқаддас, бегуноҳ, беозор, маъсум. динори тиллоии суратдор, номи писарона ва бо иловаи пасванди а, номи духтарона. марҳамат, кӣ посух дорад? шариф. шариф гуфтанд инҷо, яъне касе ки бо шарофат, шарофатманд, асил, наҷиб аст, онро шариф мегӯянд. ҳамин хел? ва агар ба он пасванди а илова кунем чӣ мешавад? шарифа мешавад. ишқ меварзаму умед ки ин фанни шариф чун ҳунарҳои дигар муҷиби ҳирмон нашавад. солашон каф мекунем. воқеан ин калимаи шариф буд. гаронбаҳо бо арзиш, қиматнок калима аз 4 ҳарф иборат аст. камёб, нодир, ноёб, баландмартаба, олиқадр, муҳтарам, сазовори ҳурмат, киромӣ, арҷманд, порсо, диндор, муқаддасро мегӯянд. номи писарона ва бо пасванди ам номи духтарона. чӣ будааст акнун? шояд ин ганҷ бошад. ганҷ лақаби юсуфи канъонӣ буд. баландмартабагии ӯро ифода мекард, муҳтарам будани ӯро ифода мекард, сазовори ҳурмат буданаш. ин азиз бошад. азиз гуфтанд.
عزیزی مصر برخمی برادرانی غیور زی قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. واقعا این کلمه عزیز بود. وزن کرده شده برکشیده سنجیده کلمه از 6 حرف عبارت است. وزن و قافیه دار، خوش آهنگ، متناسبی، با ضرب و اصول موافق بودن، متناسب، زیبا، نازک، شینم را باز میگویند. کلمه از 6 حرف عبارت است. این ترازو باشد. ترازو گفتند. متاسفانه اگر با آن پسوندی علاوه کنیم نام دخترانه می شود. بله، متناسب، زیبا، نازک. رفتارش وقتی نازک است، عملش نازک است، بیشتر خوشی بانوان میدانند. وزن و قافیه دار، خوش آهنگ. شاید مهین باشد. مهین. متاسفانه. قدی چی داره میگویند؟ موزون. ساعت میزان زیدی ساعت موزون امر، بعد از این میزان خود شو تا شو موزون خیش. با افتخارشون تحصیل کنیم. یک اشتراکچی مونیس یک جواب درست دارند. لطیف، ظریف، دلکش، نرم، ملایم کلمه از 5 حرف عبارت است. نفیس، تنک، باریک، مهین، زودرنج، حساس، مجازن، مهم، جدی، زودشکن. نازک. نازک گفتند. بیش از این مگو آفتابان آرز نازک مسوز، ورنه آه برکشم از دل که سوزد آفتاب. با افتخارشان تبریک میگویم. واقعا برنامه ما خیلی جالب و رنگین گذشت. دور اولی برنامه بچه ها با استفاده از دانش و مهارت لیاقتی که داشتند خیلی هم مهارت برجسته نشان دادند. در دور اول همه اشتراکچیان فعال بودند، همه توانستند با یک سوالی قریب در این برنامه پاسخی درست پیشنهاد گردانند. ولی چی کنیم که ما باید نفرانی ارزنده، نفرانی که بیوسته با 2 سوالی پاسخی درست پیشنهاد میکنند، با دور دوم راه خط بدهیم. با همین خاطر شما دل آزرده نشوید. این برنامه شما است. شما الکی غالب هستید آمدن تا به اینجا و اشتراک ورزیدن، با سوال ها پاسخ پیشنهاد نمودن، دانش خیش را سر سوال ها منظور نمودن. این الکی غالبیت است و باوری داریم که در نشرهای بعدی برنامه باز می آید و در همین میدان چنین بازی خوب و جالب نشان میدهید. برای آمدن هایتون، برای دستگیری هایتون اظهار سپاس. خوش آمدید. دوستان عزتمند، شما دوره دومی شو برنامه ذهنی میزان خیرات را تماشا میکنید. همینطور ما انتخاب نمودیم 3 اشتراکچی بسیار هم فعال که در دوره اول اشتراکی بسیار خوب و نظررس داشتند نسبت دیگر همتایان و اکنون میسازد به آنها یک شناسایی کوتاه داشته باشیم و پس آن ما میگذاریم به سوال ها. مرحمت، خود را شناس میکنیم. من سیاحتی محمیار، کورس یکمی دانشکده فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده در کورس اول تحصیل میکنم. خب، سیاحت اختیار کردن کسب روزنامه‌نگاری توصیه نزدیکان بود یا خواهش و ذوق خودت؟ خواهش و ذوق خودم. ولی ما باوری داریم که شما در آینده جهت رسیدن به آرزوهایتان تلاش همواره میکنید و البته که موفق میگردید. تشکر. با اشتراکچی دیوم شناس میشویم. مرحمت. من سفرزاده قدردین، دانشجوی دانشکده فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام استاد میرزا ترسونزاده هستم و در کورس یک تحصیل میکنم. در کودکیم آرزو داشتم که روزنامه‌نگار یعنی ژورنالیست شوم و در چنین برنامه ها شرکت نموده و به واسطه راویگی اش رو بازیگان داشته باشیم. بله، میخواستم که چنین شوم. حالا 3 سال دیگر در پیش هستند فکر میکنم و البته برای رسیدن به نتیجه های نظررس البته باید کوشش ها هرچی ارزنده باشد. با اشتراکچی سوم شناس میشویم. مرحمت. من شباده میرزاولی، دانشجوی کورس یکمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت جمهوری تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده میباشم. مقوله ها بچه میرسند، البته کوشش ها هست و البته باوری داریم که شما جهتی رسیدن به موفقیت های نظررس بیش از پیش کوشش های همه جانبه میکنید. شباده، قدردین و سیاحت 3 اشتراکچی بسیار هم فعال و باوری داریم در دور دوم بیننده های ما در میان شما یک بازی بسیار هم خوب و جالب و شفاف را تماشا خواهند کرد
ва шумо барои ин пеш аз ҳама зиракӣ, ҳушёрӣ ва дақиқназарии худатонро аз даст надиҳед. Сари ҳар савол андешаи ҷиддӣ биронед, то ин ки дар барнома боқӣ бимонед ва сазовори зинаҳои ифтихорӣ бигардед. хуб, саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? Кӣ мехоҳад иштирокчи аввал бошад? Саёҳат, Қадриддин ё Шабода? Марамад. Аз саёҳат оғоз кунем. Саёҳат андӯҳгин кардан, ғамгин намудан. Калима аз 5 ҳарф иборат аст. хонаи ғам, манзили андӯҳ, ғамхона. номи яке аз филмҳои истеҳсоли ватанӣ замони соҳиби истиқлолӣ албатта. хонаи ғамро мегуфтанд, манзили андӯҳ, ғамгин намудан, андӯҳгин кардан. шояд ғусса бошад. ғусса. ғусса гуфтанд. Калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин ҷавоб ягона аст ё аз вақт истифода мебаред? ҷавоб ягона. ҷавоб ягона аст. тағйир намедиҳем дигар. ҳамин хел. юсуфи гумгашта боз ояд ба Канъон, ғам махӯр, кулбаи эҳзон шавад рӯзе гулистон. ғам махӯр, ин калимаи эҳзон буд. эҳзон яъне манзили ғам, андӯҳгин кардан, ғамгин намудан, ин эҳзон аст. ва филми истеҳсоли ватанӣ мо ин эҳзон аст ки дар замони соҳиби истиқлолӣ кишвар таҳия гардидааст. ҳамин филмро тамошо кардед ё не? На кардед. ва боварӣ дорем ки шумо телевизиони синаморо тамошо мекунед ва ҳатман ин филмро дидан менамоед. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Қадриддин. ҳаракати чашм, ба ҳам пӯшидани чашм, мижаҳо. Калима аз 5 ҳарф иборат аст. аз рӯи ноз ва карашма ҳаракат кардан, имову ишораи дилфиреби маҳбуба. бубинем чӣ қадар маъниҳои ҷолиб доштааст ин калима. шояд ин рашк бошад. рашк, ин калима бештар хоси бонувон духтарон аст. ва чун шумо ҷавон ҳастед, аз рӯи ноз, аз рӯи карашма ҳаракат намудани ягон духтарро дидед охир ё не? калима аз 5 ҳарф иборат аст ва шумо дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. шояд ин нигоҳ бошад. нигоҳ, яъне ба тарафи шумо нигоҳи ошиқона мекунанд. ҳамин хел буд, ҳамин хел дар зиндагӣ ё не? бале буд. буд, буд. ҷавобро қабул кунем. тағйир намедиҳед дигар. сӯи ман буд ишорати ғамза, гарчи бо дигарон сухан мегуфт. аз Мавлоно ҷоми ин калимаи чӣ буд? ғамза буд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Шабода. нармӣ, мулоимат, назокат, лутфи сухан, назокат ва балоғат дар сухан. марҳамат, илтифот, эҳсон, бахшиш. нармӣ, форамӣ, хушояндиро чӣ мегӯянд? калима аз 4 ҳарф иборат аст. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. барои фикр кардан вақт рафт. чӣ гуна ҷавобҳо омаданд ба фикр? биёед аввал гузинаҳоро мефаҳмем. марамад. нозук. нозук омад. боз чӣ? нозук 5 ҳарф намешавад? мо гуфтем 4 ҳарф. сухани боназокат вақте гуфта мешавад, онро чӣ мегӯянд? сухани зебо. сухани зебо. бале. тағйир намедиҳем. тағйир намедиҳанд. мард бояд ки ба лутфи сухану ҳусни хитоб, таби арбоб ситамро зи ситам бозорад. калимаи лутф буд. ҳеҷ гап не. се иштирокчии мо ба саволҳои аввал посухи дуруст пешниҳод накарданд ва мо бармегардем боз ба саёҳат.
гумкардароҳ саргардон овора калимааш 6 ҳарф иборат аст. маҷозан аз роҳи дуруст баромада ба роҳи хато рафта, касеро аз роҳи дуруст бароварда бероҳа карданро чӣ мегӯянд? нафаре аст ки дар зиндагӣ роҳи худашро гум кардааст, саргардон аст, овора аст, аз роҳи дуруст баромадааст ва ба роҳи хато рафтааст. аз вақт истифода мебаред ё ҷавоб ҳаст? аз вақт истифода мебарам. 10 сония вақт дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд? якта бечора. бечора аст охиру. шумо пурра маъниҳои ҳамин калимаро фикр кардед? маъниҳое ки мо гуфтем: касеро аз роҳи дуруст бароварда бероҳа кардан. ҷавоби ягона ҳамин аст, тағйир намедиҳем дигар. гуфтам ки бӯи зулфат гумроҳи оламам кард. гуфто агар бидонӣ ҳам ӯд раҳбар ояд. гумроҳ будааст. гумроҳ будааст охир. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба қадриддин. ба худ мафтункунанда дилрабо шухчашм сахт зебову дилфиреб ки ба зебоӣ мардумро мафтун созад калима аз 6 ҳарф иборат аст. чӣ гунае ки дар ин барнома фақат ҳамин гуна саволҳо ба шумо омада истоданд? дилрабо гуфтем, шухчашмҳое ки бевосита шуморо ба худашон мафтун мекарданд. бисёр фитнаангез бадкор фитнаангези бузургро низ ин калима ифода мекунад. дилрабо сахт зебову дилфиреб ки ба зебоии мардумро мафтун созад. дар ихтиёр 10 сония вақт доред то ин ки фикр кунед. вақт рафт. шояд ин маҷнун бошад. маҷнун шудааст ин бечора. михел фитнаангези бузург ин маҷнун аст. михел мо гуфтем ба худ мафтун кунанда дилрабо шухчашм. шояд зебосанам бошад. гузинаҳои дигар ҳаст ё не? ҷавоб ҳаст ё не? немегӯянд охир. бадом овард натвонаш ба дастон ки ҷодуест бо чашмони фаттон гуфтанд. саволи навбатӣ пешниҳод мегардад ба шабода. чашмбандӣ ҳила макр фиреб калима аз 7 ҳарф иборат аст. кори нозуку ҳилаомез чора тадбир нақш таҳр нигор. афсун чашмбандиро чӣ мегӯянд? як нафаре ки кори нозуки ҳилаомез мекунад. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд? сеҳрнок. сеҳрнок. ҷавоби ягона сеҳрнок аст. тағйир намедиҳем дигар. нодон гумон барию наогоҳӣ аз танбалу азимату найрангаш. ин калимаи найранг буд. акнун саволҳои сеюм пешниҳод мегарданд. хона манзил ҷои мондани асбобу анҷом нақдина ва бисоту мол анбор калима аз 6 ҳарф иборат аст. бошишгоҳи бодиянишинон ва кӯчманчиён. имрӯз он ба соҳаи тиб бештар алоқамандӣ дорад. хона манзил аст. дар соҳаи тиб низ ин калима истифода мешавад. 10 сония вақт доред дар ихтиёр. вақт рафт.
вақт ба анҷом расид. бунгоҳ Бунгоҳ? бунгоҳ Чӣ хел бунгоҳ? масалан тиб гуфтед бунгоҳи тиббӣ ҳаст мешад. Бунгоҳи тиббӣ мешавад. шумо тиба мисол овардем. бошишгоҳи бодиянишинон ва кӯчманчиёнро ифода мекунад ин калима. фаҳмида будед ҷои? ҷавоби ягона бунгоҳ бунгоҳ. ба дарвеш деҳ он чӣ дорӣ нахуст, ки бунгоҳи дарвешро касе наҷуст. хуб кианам ин калима бунгоҳ буд. саволи навбатӣ пешниҳод мегардад ба Қадриддин. камқувват нотавон калима аз 4 ҳарф иборат аст. садои паст, овози нарм, кунд ва паст шудани фаъолияти ақлнокӣ дармонда бечора оҷизро чӣ мегӯянд? 10 сония вақт шумо дар ихтиёр доред то ин ки фикр кунед ва пасон посухи дақиқро пешниҳод кунед. Қадриддин, вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ гуна ҷавобҳо омаданд ба фикр? марҳамат. фикри ман ин заиф аст. заиф. мо гуфтем паст шудани фаъолияти ақлнокӣ. шояд зеҳн бошад. зеҳн. зеҳн. шумо заиф пешниҳод кардед ва зеҳн пешниҳод кардед. акнун кадоме аз ин вариантҳоро ягона интихоб мекунем? ман заифро интихоб мекунам. заифро интихоб мекунанд. аз ҷавоб рӯ намегардонем. не тағйир намедиҳем. намедиҳем. дилам заифу зиҳарсу маломате чӣ кунам, ки шиша нозуку ҳар ҷо меравам санг аст. ва ифтихорашон кард иштирокчиён. бояд анани гуна бошанд иштирокчиён. вақте ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд, пас бояд ба ҷавоби худ устувор бояд бошад. акнун саволи сеюм пешниҳод мегардад ба Шабода. пешомади номаълум ҳар чиз ё воқеае ки шуданаш ё нашуданаш маълум нест. калима аз 7 ҳарф иборат аст. гумон, тахмин, шояд, мумкин аст ки, аҷаб нест ки, таҳаммул, сабру тоқат, ба ногуворие бардошт карданро ифода мекардааст ин калима. пешомади номаълум аст ҳоло Шабода. шумо намедонед ки чӣ мешавад. савол фаҳмо аст Шабода. шумо ҷиҳати фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд Шабода? тақдир тақдир. тақдир аз чанд ҳарф иборат шуд? пешомади шумо ҳоло маълум нест. охир мо гуфта истодем эҳтимол эҳтимол. ё ин ки эҳтиёт. эҳтиёт. эҳтиёт ва эҳтимол ду варианти аҷоиб. кадомро ягона интихоб мекунем? эҳтимол эҳтимол. ҳофиз макун шикоят гар васли ёр хоҳӣ, зин пештар биёяд бар ҳаҷр. эҳтимоле ба ифтихорашон касб мекунем. воқеан ин калима эҳтимол буд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ба анҷом расид. иштирокчиёни мо хеле ҳам бозии хубу ҷолиб доштанд. ҳар се иштирокчиёни мо тавонистанд ба яксаволӣ, аниқтараш ба саволҳои сеюми барнома посухи дуруст пешниҳод гардонанд. аз ин рӯ мо ҷиҳати интихоб намудани иштирокчии даври сеюми шоу барномаи зеҳнии мизони хират аз саволҳои иловагӣ кор мегирем.
як савол дар миёни се иштирокчиамон пешниҳод мекунем. аз ҳар сеи онҳо ҳар касе аввалин мешавад ва ҷавоби дурустро пешниҳод мегардонад. ба даври сеюми барномаро хат мегиранд. савол чунин аст: номи нависанда, драманавис ва филмноманависи маъруфи тоҷик калима аз 11 ҳарф иборат аст. драмаи арӯси охирини амиралмоъминин соли 1963-ашро театри давлатии академияи драмавии тоҷикистон ба номи абулқосим лоҳутӣ ба саҳна гузоштааст. аввалин ҳикояҳояш аз аввали солҳои 50-уми асри мозӣ чоп шуданд. қиссаҳояш таркише ки ба амал наомад, одамони кӯҳна, биби зайнаб дар он дунё, қиссаҳои шоҳин ва ғайраҳо. тоҷикфилм аз рӯи сценарияҳои ӯ филмҳои заду хурд соли 1973, субҳи ватани ман соли 1974, вохӯрӣ дар дараи маргро офаридааст. филми ҳунарӣ вохӯрӣ дар дараи марг дар бисёр озмунҳои байналмилалӣ сазовори мукофот гардидааст. акнун бигӯед ки номи ин нависанда, драманавис ва филмноманависи тоҷик чӣ аст? калима гуфтем аз 11 ҳарф иборат аст. як романи бисёр маъруф доранд. палатаи кунҷакӣ. фазлиддин муҳаммадиев шояд. фазлиддин муҳаммадиев гуфтанд. ба ифтихорашон гуфтан амин муҳаммадиев, калимаи муҳаммадиев гуфтанд. табрик мекунем саёҳатбонуро ки ба даври сеюми шоҳбарномаи зеҳнии мизони хиратро хат гирифтанд. ҳам ба шабода ва ҳам ба қадриddin изҳори сипос мекунем барои як бозии хубу ҷолиб ва фикр мекунам ки бозии имрӯзаи мо хеле шаффоф буд ва шумо имконият ба миён овардед то дӯстатон, ҳамкурсатон ба даври сеюм рохат бигиранд. барои иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии мизони хират аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ба шумо сипоснома ва аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. шумо худатонро аз дӯстатон, ҳамкурсатон кам надонед. иштироки шумо низ имрӯз хеле ҳам қобили таҳсин буд, хеле ҳам арзанда буд дар ин барнома. ва акнун ман мехостам андешаҳоятонро кӯтоҳ роҷеъ ба ҷараёни бозии имрӯза бифаҳмем. марҳамат, бозии имрӯзаи мо аз нигоҳи шумо чӣ гуна буд? бисёр бозӣ фикрнок ва ман роҳафтода нестам ки дар ин бозӣ бохтам ва ман аз худ боварӣ надоштам ки то ба ин давр меоям ва мехоҳам ки дар оянда дониши худро, малакаи худро зиёд намуда ва боз ба чунин барномаҳо бозгардам. бале, албатта мо боварӣ дорем ки шумо боз меоед ва бо ҳузуратон барномаи моро ҳарчи рангинтар мекунед. хуб, шабодабону чӣ мегӯянд? марҳамат, чӣ гуна андешаҳо аст роҷеъ ба бозии имрӯза? саволҳо душвор буд? на он қадар душвор, аммо зиёдтар бо фикр ва андеша дар ин барнома бояд ки мо иштирок намоем. зиёдтар саволҳои зеҳнӣ буданд ки мо тавонистем камеам аз онҳоро ҷавоб додем ва ман миннатдории худро ба худи сарпарасти ҳамин барнома мерасонам ки чунин барномаҳоро барои мо пешниҳод менамоянд ва мо омада дар ин ҷо иштирок намуда дониши худро сайқал медиҳем. албатта мо боварӣ дорем ки шумо боз дар нашрҳои баъдии барнома бо мо ҳамкорӣ мекунед ва меоед ва дар чунин майдон як рақобати зеҳнии ҷолибу намуна нишон медиҳед. барои иштирокатон бори дигар изҳори сипос. хушомадед. дӯстони иzzатманд, шумо даври сеюми шоу-барномаи интеллектуалии мизони хиратро тамошо мекунед. ҳамин тавр интихоб шуданд саёҳати маҳмадиён, яъне иштирокчие ки бевосита дар баробари 6 нафар истодагарӣ намуда омаданд ба ин зинаи ифтихорӣ. ва акнун ба саёҳатбоно мо 4 савол пешниҳод мекунем ва бори дигар ёдовар мешавем, агар тавонанд ба 4 саволи барномаи мо ҷавобҳои дурусту дақиқи хешро пешниҳод кунанд, сазовори рохат мегарданд ва метавонанд бираванд муддати 3 моҳ дар маркази омӯзишии меҳвар забонҳои хориҷӣ ва фанҳои дақиқро аз худ кунанд, ҳамзамон соҳиби диплом ва ҷоизаи асосии барномаи мизони хират, ҷоми мизони хират бигарданд.
باوری داریم که البته شما تلاشی خوب و نمونه میکنید جهت به دست آوردن این جایزه های افتخاری. آن که درد و علم را از سر گذرانیده است. رنجیده درد کشیده کلمه از 8 حرف عبارت است. نام یکی از فیلم های زمانی صاحب استقلالی. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. سیاحت بانو چی میگفتند این کلمه را؟ به فکر من نمی آمد. غمزده آمد به فکر شما. تغییر نمیدیم. تغییر نمیدیم میگویند. متاسفانه این کلمه دردآشنا بود. نام یکی از فیلم های زمان صاحب استقلال کشور گفتیم این فیلم دردآشنا 3 ساله تلویزیونی سینما. هیچ گپ نه. ما سوال های نوبتی رو اکنون پیشنهاد میکنیم. به تکلف به ایبا به روی کلمه از 6 حرف عبارت است. به شرم، به حیا، به ادب، به باک، جسور، ناترس رو نیز این کلمه ifade میکند. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند؟ بفهم. بفهم. همین خیلی. این جواب یگانه است. تغییر نمیدیم. چون نبود شاه را ایزی سیاست کشد از دست گستاخان ذلیلی. گستاخ آخیر. آسایش، سلامتی، بخوفی کلمه از 4 حرف عبارت است. مجازاً پناه، نجات، نام پسرانه این چنین کلمه مذکور معنی فراغت را نیز ifade میکند. جواب داره میونی. نام پسرانه آخیر. چگونه جواب آگزینه ها آمدن به فکر شما؟ امان اگر بر جفا پیشه بیشتافتی که از دست قهرش امان یافتی. بله این کلمه امان بود آخیر. سوالی نوبتی پیشنهاد می شود. خزینه‌دار، خزینه‌چی، مدیر و متصدی خزینه کلمه از 6 حرف عبارت است. این کلمه علاقمند است به خزینه طلا، جواهرات، نقره. 10 ثانیه وقت برای فکر کردن در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند سیاحت بانو؟ عقیده من فقط زرگر. زرگر آمد آخیر. بیاور گنجور خسرو کلید سر بدرهایی دیرم برداری. گنجور بود آخرین جواب. ولی هیچ گپ نه. امروز از 4 سوالی که به شما پیشنهاد گشت و شما توانستید به 1 سوال جواب درست پیشنهاد گردانید. ولی بازی امروزه شما خیلی هم جالب و نمونه بود و یادآور میشیم که سیاحت بانو هنوز در کورس اول تحصیل میکنند و با جرأت و توانایی که داشتند آمدند امروز در برنامه یک اشتراکی خیلی هم خوب کردند. برای اشتراک فعالانه به شما اظهار سپاس میکنیم و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما دیپلم و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما همچنین کتاب خواندنی، کتاب یکی از نویسنده های بسیار معروف ما شیرکی آریان تقدیم می‌گردد. سیاحت بانو واقعا در برنامه امروزه بسیار بازی خوب و جالب داشتید و اکنون من میخواستم راجع به جریان برنامه امروزه یک کمی اندیشه‌هایتان را کوتاه بیان می‌کردیم. چگونه بود بازی امروزه ما، اشتراک دیگر دوستانتان، همکارانتان؟ مرحمت. اولا مینتداری خود را به شما تشکیل کنندگان این برنامه میزانی خیرات میرسانم. برنامه اونقدر مشکل نبود، فقط فکر، اندیشه و ذهنی ما دانشجویان را طلب میکرد و ما فکر و عقیده های خود را
изҳор карда савод ва малакаи дониши худро бисанҷед. албатта ки омадан ва дар чунин минбарҳо як иштироки хубу ҷолиб кардан ин ғолибият аст ва ин ғолибияти шумо ва тамоми ҳамкорсонатон буд ки имрӯз дар ин барнома як иштироки хеле ҳам ҷолиб доштед ва мо боварӣ дорем ки дар дигар нашрҳои барнома боз меоед ва дар чунин майдон рақобати хубу ҷолиби зеҳнӣ мекунед. барои омаданҳоятон бори дигар бисёри сипос. хуш омадед. Ташаккур. дӯстони иззатманд, мо акнун чун ҳамеша омадем ба саволи тамошобин. савол чунин аст: оҳанг, лаҳн, хониш, тарона, суруд, наво. калима аз 5 ҳарф иборат аст. рафтори бад, рафтори нозеб, маҷозан ҳилла, найранг, рафтори бад нишон додан, ба гуфти касе кор кардан, дар таҳти таъсири касе будан. гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ба ҳамаи шумо сиҳатмандӣ ва сарбаландии бардавомро дар рӯзгор таманно дорем. то дидори нав, хайр.